Vi gledate Srbiju u kadru. Ove nedelje smo u Pećincima. Malo mesto u Sremu, međutim, iako je malo, ima i tekako šta da ponudi turistima. Bogatu turističku ponudu Pećinaca predstavljamo vam u narednih 30 minuta. Pećinci su jedino selo koje je opštinski centar u Srbiji. Nalazi se nedaleko od autoputa, pa ovakav položaj pogoduje širenju industrijske zone. Sa veoma niskom stopom nezaposlenosti svrstava se u najbogatije opštine u Srbiji. U pešačkoj zoni smeštenoj u centru Pećinaca nalaze se svi objekti od značaja za građane ove opštine u kojoj živi 20.000 ljudi. Ljudi se ovde mahom bave poljoprivredom, a od kultura se osim žitarica uglavnom uzgajaju paprike i bostan. Srem je nadaleko čuven po dobrim domaćinima. Za to su zaslužni upravo meštani i njihov odnos prema očuvanju tradicije. Na tome se pre svega zasniva i turizam ovog dela Srema. Akvapik je osnova oralnog zdravlja za celu porodicu. Etno kuća u selu Ogar ponos je ovog mesta i sagrađena je krajem 18. veka. Aksentijev kućerak je ime dobio po poslednjem vlasniku koji je u ovoj kući živeo do 1985. godine. Od tada je kućerak bio napušten sve do 2012. godine kada je uređen i od tada ga redovno posećuju turisti. Dok ova kuća nije pokrivena, u Sremu nisu znali šta je crep. Vlasnici kuće bili su izuzetno imućni, a njihovo bogatstvo se ogledalo upravo u izgledu kuće. I danas ovaj objekat pleni lepotom. Kuća sa 2 prozora gleda na šor, a drvene žaluzine i stolarija sa dekorativnim motivima krase ovaj kućerak. Ima jedan kućerak u Sremu. To je čuvena sremačka pesma. Danas je mnogo kućeraka u Sremu, ali je samo jedna kuća najstarija, Aksentijeva kuća. Vodimo vas unutra da vidite šta je bilo oličenje bogatstva u 18. veku. Na ulazu u kuću nalazi se mali trem, iz kojeg se ulazi u sve 3 prostorije ove kuće. U glavnoj prostoriji je ognjište i tu su ukućeni provodili najviše vremena i obedovali. Desna prostorija sa pogledom na ulicu bila je namenjena za spavanje. Ovaj autentičan objekat danas je pod zaštitom kao spomenik kulture, a turiste osim izgleda kuće interesuje i priča o Aksentiju, čuvenom sremačkom bećaru. On je bio izuzetno interesantan. Ja svim turistima pričam jednu anegdotu iz njegovog života, pa kažem, eto, naš deda Aksent je bio sve što valja, bećar, ženskaroš i kockar. Ne valja biti kockar? Pa ne znam, tako interesantno je da o takvim ljudima se kasnije ispredaju priče. A priča je da su njegovi roditelji utovili teškom mukom 60 svinja. Svi su se ovde nekada davno bavili uzgojem svinja i svog sina jedinca poslali u Zagreb da proda te svinje jer je tamo bilo najbolje tržište i očekivali su mnogo novca da će on doneti iz Zagreba, a taj novac je gledao, što se kaže, na 100 strana, da se kupi još neko jutro zemlje, da se sagradi neka poljoprivredna, neki objekat u dvorištu i slično. Međutim, Aksentije se 2 nedelje nije vraćao i roditelji su bili ubeđeni da je njega neko ubio ili opljačkao ili tako nešto i pali su u teški očaj. Međutim, 3 nedelje po njegovom odlasku stiže roditeljima depeša gde Aksentije moli mamu i tatu da mu pošalju koji dinar kako bi mogao da se vrati iz Zagreba, jer taj Zagreb sa toliko lepih žena, kafana i kockarnica prosto mu je sve novce izmamio.
a u Donjem Tovarniku nalazi se zgrada lovačkog doma, u čijem je dvorištu napravljena replika tradicionalne svinjarske kolebe. Ona služi kao jedinstveno podsjećanje na nekadašnji način života ljudi na ovim prostorima. Ljudi su nekada čuvali svinje u šumama. Znači, nisu ih tovili kao danas u svinjcima, farmama i slično, nego bi pustili krdo svinje u šume i onda bi angažovali jednog čoveka koji je godinu dana boravio u šumi i čuvao ih, a on je sebi morao napraviti sklonište. Da naš podmladak, a i svi gosti koji nam dođu vide kako je to izgledalo, napravili smo tu repliku tradicionalne svinjarske kolebe u Donjem Tovarniku. Kružna je osnove sagrađena od pruća i blata, a pokrivena je trskom i slamom. Danas se ovakve kolebe više ne koriste, ali dosta domaćina i dalje ovde živi od uzgoja svinja. Lovačka kuća je, zahvaljujući starim predmetima koji su izloženi u njenoj natkrivenoj terasi, pretvorena u jedinstven muzej. Imamo najstariju čobanju koje su ljudi nosili vodu kad su kretali na njivu da kopaju kukuruze, suncokrete i tako, bostan i sve. Imamo staru preslicu koja je ljudi koji su žene prele za čarape, znate vi sami zašto sve to služi. Imamo staru mašinu za šivenje koja je stara preko 100 godina. Pa imamo Ima i muških eksponata. Pa imamo jednu najstariju pušku koju je jedan deka volovio zeca iz nje i onda je nije više mogao i onda je to nama poklonio tu. Puška nije u funkciji, puška je, što ono kažu, zapečaćena, a ostalo je samo kao ukras. Ovdje kod nas čovjek je polomio kuntak, pa je sam pokušao da napravi, ali nije uspeo. Vidite i sama kako izgleda, što ono kaže. I ostavio je tako i išla je s kolena na koleno, unuka, kod pravunuka i sad je došla tu kod nas. A ovo, draga gospođo, šta je ovo? Da li vi znate šta je ovo? Ovo je najstariji instrument, čovečiji instrument koji je jako davno korišćen. Pa nemam ni predstavu. Meni liči na neku bravu. Pa liči na bravu, ali nije brava. Pa šta je to, čika pera? Ovdje se sipao petrolej. Onda u vreme je bio petrolej, što ono kaže. Da, lampa. Čarobna lampa. Pa baš, nije baš čarobna, ali ovdje se stavi fitilj, unutra se ne sipa petrolej. Ovdje se stavi fitilj i onda se zapali. Pomoću ovog klizača se podešavao visina plamena na ovome ovdje delu. Znači, kad se pretisne, onda je manji plamen, kad se povuče nazad, onda je veći plamen. S ovim su ljudi nekad davno išli kod goveda, kod ovaca i kod svinja. A išlo se najviše zato što je ili hoće krava da se oteli, ili ovca da se ojagnji, ili svinja da se oprazi. Tako da je to služilo za to jako davno. Poslije su izmišljali fenjere. I izmislili štedne sjelice. Poslije su izmislili struju, pa sjelice, pa ovo, pa tako. A ovo vam je isto stari instrument koje su žene koristile za valjali zidove, šarali zidove, kako je lepše kazati, šarali zidove. Jer ovdje stave sistem koji je šaren i ovdje tu naspu farbu i onda preko belog teraju po zidu. I onda na zidu ostane šara. Ispada, čika pero, da su ovdje kod vas sve žene radile, samo su muškarci lovili. Nemojte molim vas, ima muškarci su radili zemlju, muškarci su orali.
Lovačka kuća je zatvorena za posetioce, osim kada se poseta organizuje. Tada se u restoranskoj sali okupljaju ljubitelji gulaša od divljači i ispija vino uz čuvene lovačke priče. Gazda Pera rukovodi ovom lovačkom kućom, a i udruženjem od 60 aktivnih članova, koji na površini od 18 hektara love lisice, prepelice, jerebice, zečeve, fazane i divlje svinje. I dok muškarci vreme provode u lovu, žene pustuju vunu i prave unikatne predmete u udruženju Kolevka Srema iz Pećinaca. Njihove vredne ruke od vune mogu da naprave sve što izmaštaju. Danas su ovi proizvodi zaboravljeni i izbačeni iz upotrebe, a koliko su nekada bili značajni govore zapisi da je prilikom sahrane Aleksandra Makedonskog korišćen pokrov od pustovane vune. Uprkos vremenu i zaboravljanju starih zanata, ovo je jedno korisno spajanje tradicije sa stvaranjem novih predmeta koji mogu biti unikatan poklon, nakit ili modni detalj. Pustovani proizvodi su veoma vredni, a postoje dve tehnike pustovanja, mokro i suvo pustovanje. Da bi nešto napravili kao što je ova slika, na primjer, ili kao što je ova torba, slika na ovoj torbi, potrebno je prvo na platnu da ima nešto nacrtano, neki motiv ili ideja. I onda vi pravite po tome zahvaljujući ovoj iglici? Ne, sad više igla se ne koristi, sad smo iglu zaboravili, nema igle, tako je. Onda ovo što imamo nacrtano, uzme se vuna, ovako upredena kao nit, opet kažem potrebna je voda, ovo se kvasi i ovim samim ivicama se to ovako stavlja, jer kad je to mokro ono u stvari se i zalepi. Zalepi se i pravi se motiv koji je željeni. Ne pravi se nikad ovako previše sitno jer je nemoguće odraditi, uglavnom ide malo nešto tako krupnije. Ako je cvet crven, onda se uzima, na primjer, crvena vuna i isto mora sitno i tanko da se ovako rasprede, da se napravi tanko i popunjava se ta unutrašnja sredina. Ali mora da se vodi računa da se ova vuna ne pomeri, da bi ta slika ostala dole. Kad se napravi motiv nacrtani, onda ide gornji sloj, da li je to bela vuna, da li je to neka druga boja, odnosno ona koja će da bude kao što je ovo pozadina. I onda se to okrene. Još do okretanja imaš vremena. Onda se tako jedno 6-7 cm debljine stavlja pozadinska vuna. Ali ide ovako u delovima, pa se stavi jedan deo, pa onda drugi deo koji malko zahvata ovaj, da bi to bilo svugde ovako jednako poređano i da bude svugde jednake debljine. Kad se završi taj deo, sve to bude mokro dole. Jedan najinteresantniji deo onda ide u akciju sapun. Sapun i topla voda. Uzme se tople vode, sapun i ovako se trlja, ono sve kapa dole, kapa. Dok se to dobro ne nakapa, kad osjetiš onako da je poprilično vlažno, onda se polako stavi ovako ruke. Ne sme da se podigne, ako se podigne, znači pomerit će se ona donja slika i od slike neće biti ništa. Onda se polako sa prstićima pomera, koliko može da se ta vuna što više spusti dole. Kad se sklanjaju ruke, sklanjaju se ovako polako u stranu, da se ta, opet kažem, slika ne bi pomerila. Opet se sapuna kvasi, pa opet. Onda posle sve laganije, sve jače, sve brže. Tu bude dosta sapunice i potrebno je stvarno vode dosta. To se obično radi negde napolju, u nekim prostorijama gde može ta voda da odlazi, da curi, da ne bi tepi. Tako je. Onda se to sve više upustava, ali i dalje stoji ova tkanina dole. Kad se to već poprilično bude upustava, onda već može da dođe da se koristi i oklagija ili one asurice. Za pustovanje se koristi prirodna vuna, uglavnom poreklom sa vojvođanskih prostora, oprana, osušena i raščešljana, a i obojena. Nekada su se za bojenje koristile razne travčice, cveće i lišće, a danas se koristi industrijska boja za tkaninu, pa su proizvodi najrazličitijih nijansi. Iako se zaposleni u turističkoj organizaciji, razna udruženja pa i sami meštani trude da doprinesu razvoju turizma, zasluge za turistički potencijal pre svega se pripisuju prirodi, koja je ovu opštinu darovala Obedskom barom, zaštićenim rezervatom prirode.
Obedska bara je jedno od najstarijih zaštićenih prirodnih dobara na svetu. U 19. veku je to bilo strogo čuvano lovište Austro-Ugarske monarhije, a nakon Prvog svjetskog rata zaštićeni prostor je lovište Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Sada je to specijalni rezervat prirode Obedska bara proglašen od strane Vlade Republike Srbije na površini od 9820 hektara. Uspostavljen je trostepeni režim zaštite prostora, a upravljač Obedskom barom je javno preduzeće Vojvodina šume. Na području pod režimom zaštite prvog stepena zabranjene su sve ljudske aktivnosti, osim kontrolisane edukacije i naučno-istraživačkog rada. Na području pod režimom zaštite drugog stepena zabranjena je promjena sastava šume, pošumljavanje bara i livada, vršenje svih delatnosti koje menjaju uslove života u biotopima. Na području pod režimom zaštite trećeg stepena dozvoljen je pristup turistima, ali je zabranjeno pošumljavanje bara i livada, sakupljanje i korišćenje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Na ovom području, neposredno uz rezervat, dozvoljena je samo izgradnja objekata koji su u funkciji turizma i rekreacije, kao i lov i ribolov, ali u skladu sa propisima rezervata. Obedska bara predstavlja najveće poplavno područje u Srbiji. Voda iz Save ulazi u rezervat kanalima Vok, Revenica i Vranj. Glavna odlika prirodnih vrednosti Obedske bare je integrisanost ekosistema bara, močvara, šuma i vlažnih livada. Za Obedsku baru je karakteristično variranje vodostaja, a dešava se da leti toliko presuši da se čak može i pregaziti. Naravno, samo uz nadzor rendžera rezervata, jer nije retkost da se naiđe i na živo blato. Ivana, došli smo do dela gde se dalje ne može ili se može, ali u živo blato. Tako je. Kretanje posetiocima po Obedskoj bari je strogo zabranjeno, osim obeleženih i staza koje su posebno namenjene za turiste. Kretanje po bari mogu samo da priušte sebi dobri poznavaloci njenih prilika i poznavaloci terena. Bara je zapravo jedno močvarno tlo gde se i nalazi na nekoliko lokaliteta živo blato i mi poznajemo teren, tako da iz tog razloga se i ne krećemo po koritu bare. Postoje istorijski podaci da je ovde posle Cerske bitke došlo do stradanja jednog dela Austro-Ugarske vojske prilikom povlačenja i godinama kasnije se govorilo i pominjalo da su iz blata izranjali sedla, sablje i ostali pribori tadašnje vojske jeste. Obedska bara je 1989. godine proglašena za međunarodno značajno područje za ptice. Naročito je značajna za gnježđenje barskih i šumskih ptica. Na ovom području zabeleženo je oko 225 vrsta ptica, a nakon 60 godina ovde se vratio ibis, ili drugačije ražanj. Inače, ražanj je takozvana rajska ptica. Još u drevnom Egiptu su je smatrali pticom blagostanja i života, tako da, sudeći po tome, Obedska bara jeste zaista raj za ptice, a i nosi epitet Eldorada za ptice. Od značajnih vrsta koje ovde treba pomenuti barskih ptica močvarica jesu bela, velika i mala čaplja, žuta čaplja, crvena čaplja, siva čaplja, gak, zatim ibis ili ražanj i čaplja kašikar. Ona se isto i vratila posle 20 godina, nije bilo na Obedskoj bari, a od 2015. se beleži njeno gnezđenje. Po poslednjem prebrojavanju kolonije gnezdi se oko, 1000 parova, a 4 gnezda je uočeno ibisa, a 8 parova čaplje kašikar. I ne samo pticama. Obedska bara je izuzetno bogata biljnim i životinjskim vrstama. Ovde je do sada zabeleženo 50 vrsta sisara sa značajnim predstavnicima kao što su vidra, šakal, divlja mačka i kuna zlatica. U 2 navrata je tokom 2004. godine pušteno i 40 daborova poreklom iz Bavarske. Zapažen je i veliki broj gmizavaca. 12 vrsta. Šetajući kroz šumu,
zaplašili smo po kojeg smuka. Belouška nas se nije uplašila, čak nam je i pozirala. Ono što je vrlo interesantno, ovde može da se vidi i šarka. Na Obedskoj bari poznato je i 16 vrsta riba. U Obedskoj bari su posebno vredne šume hrasta lužnjaka sa jasenom i brestom. Ove šume su vrlo inspirativne kako za umetnike, tako i za meditaciju i šumsku medicinu. Lane je u Obedskoj bari održan simpozijum šumske medicine Shinrin-yoku sa internacionalnim učešćem. Učesnike ovog događaja, jedan kalifornijski stručnjak za šumsku spa medicinu, na jedinstven način je povezao sa prirodom. Bliskost sa prirodom učesnici ovog kongresa su ostvarili takozvanim kupanjem u šumskom vazduhu, direktnim kontaktom čoveka sa drvetom u vidu njegovog upoznavanja i povezivanja. Stručnjaci za šumsku medicinu kažu da se prilikom tog meditacionog rituala u čoveku probudi 11 čula, koje je tokom evolucije izgubio. Uostalom, ne morate da budete stručnjak za meditaciju da biste sve blagodeti prirode osetili ulaskom u šumu. Iako je Obedska bara zaštićeno područje, ovde rado dočekuju turiste, a jedini uslov je da se poštuju pravila rezervata. Turisti su uglavnom poslušni, a ko su vam turisti, koliko ih imate godišnje i odakle najčešće dolaze? Turisti dolaze iz raznih zemalja sveta i vrlo je interesantno da stranci ovde namenski dolaze zato što su čuli i zato što dosta znaju o Obedskoj bari. Školski turizam je također razvijen, dolaze iz raznih krajeva naše zemlje, dolaze ljudi iz Slovenije, iz zemalja iz okruženja, stranci, ljudi iz ambasada. Pa oni zaista ostaju impresionirani da priroda izgleda tako očuvano i netaknuto, da nema intervencije čoveka, da nema nikakvih dešavanja koja bi poremetila ovaj sklad koji se odvija biološki u samom rezervatu. Osnovni cilj razvoja turizma na Obedskoj bari je korišćenje jedinstvenog spleta prirodne i kulturne baštine uz očuvanje postojećih vrednosti i unapređenje uslova življenja lokalnog stanovništva. Postoje realne mogućnosti za razvoj rekreativnog, naučno-istraživačkog, ribolovnog, izletničkog, seoskog i tranzitnog turizma, usmerenih ka kulturnim i prirodnim atrakcijama Obedske bare. I ovde, kako smo mogli da primetimo, to prilično dobro rade. Akvapik je osnova oralnog zdravlja za celu porodicu. U jugoistočnom delu Obedske bare nalazi se selo Kupinovo. To je naselje u opštini Pećinci jedinstveno po tome što je nekada bilo kraljevski grad. U njemu su ostaci Kupinika, tvrđave grada koja je nekada bila sedište despota Stefana Lazarevića, a kasnije i Đurađe Brankovića. Mnogi veruju da je Kupinovo dobilo naziv po kupinama koje ovde u izobilju rastu. Međutim, dobilo je naziv po ovoj tvrđavi koja se zove Kupinik. Kako je Kupinik dobio naziv ostaje misterija, ali je u spisima na mađarskom jeziku ostalo zabeleženo da se ova tvrđava nekada zvala Kelpen. Sama tvrđava je podignuta krajem 13. ili početkom 14. veka i bila je vojno utvrđenje ugarskog kralja. Građena je od lomljenog kamena, a spolja je obložena opekom. Takav kamen je netipičan za Srem, pa se pretpostavlja da je od nekud donet. Ali kako i odakle podataka nema, jer značajnije arheološka ispitivanja nisu vršena. Postoje pisani pomeni o Kupinovu, odnosno 2 povelje kralja Žigmunda iz 14. veka.
U 15. veku su ga preuzeli srpski vladari i objekat je tada zbog opasnosti od Turaka dodatno obezbeđen. Na osnovu ostataka zaključuje se kakvog je izgleda tvrđava bila, a jasan je i njen značaj za to vreme. Kupinik je tvrđava ne velika dimenzijama, to je nekih 57 sa 56, prilično pravilne četvorostrane osnove, sa 4 ugaone kule. Znači, na sva 4 ugla imala je kule koje su u Kupiniku zanimljive jer su sve različitog oblika. Severna kula je šestougaona, istočna kula je 8 uglova u osnovi, južna kula je kružnog oblika i četvrta kula, zapadna, koja nažalost nema, tek nešto malo nadzemnih ostataka, verovatno je bila kvadratna, znači jedno šarenilo geometrije, i peta ulazna kapija, to što se vidi za nas, je u stvari jedna pravougaona kula čiji je frontalni deo bio drveni i to je u stvari bio onaj most koji se puštao i dizao preko ovog šanca ili opkopa koji je opasivao ceo zidani deo tvrđave. I to je bio jedini ulaz u samu tvrđavu. Ovo gde mi sada stojimo je u stvari donji grad, uslovno govoreći, ili podgrađe, gde su se nalazile radionice, stambeni objekti za živalj koji je opsluživao i hranio praktično posadu i samu tvrđavu. I ovde se dešavalo život. U tvrđavi je bila posada, bila je neka vojska i bila je rezidencija srpskih despota. Znači, bio je elitni prostor, dok ovaj donji grad, ako ono možemo nazvati gornjim gradom, dok je ovaj donji grad bio zaobičan svet i ovde se dešavao život. Mostom je bio spojen sa gornjim gradom, u slučaju opasnosti narod odavde se povlačio u tvrđavu i mogao je da bude vrlo dobro branjen, to se pokazalo, dok je opet drvenim mostićem bilo vezano sa kopnom, sa crkvom Svetog Luke, tako da je narod odavde na službu išao u crkvu Svetog Luke, koja je odavde 100 metara. Crkvu posvećenu Svetom Luki sagradio je Đurađ Branković i ima status spomenika kulture od izuzetnog značaja. Pominje se i kao grobno mesto despota Stefana Lazarevića i Jovana Brankovića. Iako je pretrpela značajna oštećenja u vreme kada je Srem potpao pod tursku vlast, njen izgled se tokom vremena u osnovi nije menjao. I danas je skromnog izgleda, ali od izuzetnog značaja za pravoslavne vernike Kupinova. Uz crkveno dvorište smeštena je i etno kuća koja je po verovanju meštana jedna od najstarijih stambenih zgrada u selu. Netipično za sremačke kuće nije smeštena uz šor, već je uvučena 10 metara u dvorište. Duž cele kuće proteže se terasa sa drvenim stubovima i daščanom ogradicom, a krase je i lukovi. Ova kuća je nekada bila u posjedu porodice Putnik, a danas je zajedno sa okućnicom, bajatima, ambarom, brvnarom i tradicionalnom pećnicom za hleb osnovni deo turističke ponude kroz Donji Srem. Hvala vam što ste i ove nedelje bili uz našu emisiju. Srbija u kadru nastavlja svoje putovanje kroz Srbiju. Ako imate neki predlog gde to treba da odemo, pišite nam na našu dobro poznatu mail adresu srbijaukadru@gmail.com. Podsjećamo vas da naše emisije možete gledati i putem našeg YouTube kanala Srbija u kadru. Iz tipičnog sremačkog dvorišta pozdravljamo vas do narednog gledanja.